پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо фахриддини муҳаммад юсуф ва мадина назарзода. имрӯз таҳти раёсати раиси ҳукумати кишвар президенти ҷумҳурияи тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон баргузор гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари баррасии муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар, ҳамчунин барои бартараф намудани камбудиҳо, таъмини рушди устувории иқтисодӣ ва омодагии шоиста ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 28 май таҳти раёсати президенти ҷумҳурияи тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон баргузор гардид. дар он нахуст дар бораи лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурияи тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва лоиҳаи барномаи рушди саноати фарматсевтӣ дар ҷумҳурияи тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода шунида шуд. таъкид гардид ки барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурияи тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бо мақсади коҳиш додани гирифторшавӣ ба бемории қанд ва фавти аҳолӣ аз он, истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал, мукаммалсозии ёрии махсуси эндокринологӣ, таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат, таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои тандурустӣ, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва амалӣ таҳия шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки барои пешгирии самарабахш аз бемории қанд дар баробари чораҳои анъанавӣ, ҳамчунин рӯ овардан ба ғизои солим ва тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла аз тариқи машғулшавӣ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва сайругашт дар боғҳои фарҳангӣ ва табиати бештосои кишвар басо муҳим аст. зимни баррасии лоиҳаи барномаи рушди саноати фарматсевтӣ дар ҷумҳурияи тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 аз ҷумла иттилоъ дода шуд ки мақсад аз таҳия ва қабули он фароҳам овардани заминаи мусоид барои фаъолияти илмию тадқиқотӣ, истеҳсоли доруворӣ, рушди устувори саноати дорусозӣ дар асоси технологияҳои муосир, зиёд намудани маҳсулоти ивазкунандаи воридот, таъмини аҳолӣ ва соҳаи тандурустӣ бо дору ва молҳои табиӣ ватанӣ, ба роҳ мондани парвариш, ҷамъоварӣ ва коркарди рустаниҳои шифобахш, инчунин ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушди соҳа мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки барои бумисозии истеҳсоли доруворӣ дар дохили кишвар ва дастгирии соҳибкорони тавлидгари ин маҳсулот аз имконоти мавҷуда васеъ истифода бояд кард. дар идомаи маҷлис Раҳим Саидзода, вазири маориф ва илми кишвар, дар бораи лоиҳаи барномаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурияи тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориш дод. зикр гардид ки ҳадаф аз қабули ин лоиҳа таҳкими сиёсати иҷтимоии давлат дар самти ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, рушди низоми хизматрасонии иҷтимоӣ ва пешгирии ҳолатҳои зӯроварӣ нисбат ба онҳо, инчунин беҳтар намудани шароити нигоҳубин ва таълиму тарбияи кӯдакон мебошад.
ضمن بررسی لایحه برنامه رشد ساحه تخمی پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 سرور دولت محترم امامعلی رحمان فعالیت مقامات مربوطه را در این سمت کار غیر قناعت بخش نامیده برای اصلاح کمبودی‌های جای داشته سپارش‌های مشخص دادند. سپس برنامه رشد مأموری کنونی انداز برای سالهای 2026-2030 بررسی و قبول شد. ضمناً تاکید گردید که روند رقمی کنونی در این ساحه تیزانده شود. در کار مجلس همچنین وضع استحصال سمنت و مسئله‌های وابسته به تامین بازار کشور با این محصولات مورد بررسی قرار داده شد. تاکید گردید که سمنت امروز یکی از محصولات مهم رشد انفراساختار، صنعت و ساختمان به حساب رفته، تامین استوار بازار داخلی با آن اهمیت مهم اقتصادی و اجتماعی دارد. ذکر کرده شد که سالهای اخیر با دستگیری حکومت کشور اقتدارهای استحصالی ساحه به طور نظررس افزایش یافته، حجم استحصال سمنت از 300,000 تانه سال 2014 به زیاده از 5 میلیون تانه رسیده است. همزمان با این سرور دولت با وضع کنونی بازار سمنت از جمله بالاروی نرخ و کمچینی محصولات در بعضی منطقه‌های کشور توجه مخصوص ظاهر نمودند. گفته شد که صرف نظر از افزایش حجم استحصال در فعالیت یک قطار ساختارهای ساحوی وابسته به هماهنگسازی فعالیت استحصالی، استفاده اقتدارها، تنظیم بازار و نظارت فعالیت شبکه‌های فروش کمبودی‌ها جای دارند. از جمله ذکر گردید که بعضی کارخانه‌های استحصالی در موسم فعالیت ساختمان برای تعمیر باز داشته شده، اینچنین فعالیت میانه‌روها و دیلرها در بعضی حالتها به بالاروی نرخ محصولات تاثیر رسانده است. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که بالاروی نرخ سمنت میتواند به سرعت کارهای ساختمانی، ارزش منزل، تطبیق لایحه‌های اجتماعی و رشد اقتصادی ملی تاثیر رساند. بعد از بررسی مسئله به مقامات مسئول برای به اعتدال آوردن وضع و تامین بازار داخلی با سمنت سپارش‌های مشخص داده شد. از جمله به وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو سپارش داده شد که استفاده پوره اقتدارهای استحصالی، هماهنگسازی فعالیت کارخانه‌ها و تشکیل نظام دائمی مانیتورینگ بازار را تامین نماید. به خدمات ضد انحصاری یکجا با مقامات مربوطه دستور داده شد که فعالیت شبکه‌های فروش و میانه‌روها را مورد تحلیل و سنجش قرار دهند. همچنین با وزارت رشد اقتصاد و سودا، کمیته معماری و ساختمان، وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب، کمیته حفظ محیط زیست، سراداره گئولوژیا، وزارت نقلیات و کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان وابسته به تامین استوار بازار، رشد اقتدارهای استحصالی، بهتر نمودن لوجستیکا، تامین نیروی برق و رعایت معیارهای اکولوژی سپارش‌های داخلدار داده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که وزارت و اداره‌های مسئول باید برای هر چیز زودتر به اعتدال آوردن وضع بازار سمنت، حفظ منفعت‌های استعمال کنندگان و تامین رشد استوار ساحه ساختمان چاره‌های عملی اندیشند. برابران اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی و جمعیت تاجیک مطلوبات دستور داده شد که خرید سمنت را از استحصال کنندگان و فروش آن را در منطقه‌های دوردست به راه مانند. در رابطه با وضع بازار داخلی، برابران شرکت‌های استحصال کننده سمنت برای به نظام درآوردن کارهای تعمیری و استحصالی دستور و هدایت‌های مشخص داده شد. مسئولین ساحه سپارش گرفتند که وضع بازار سمنت را پررا تحلیل و بررسی نموده در مدت یک هفته به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد منظور نمایند. تاکید گردید که از حالت‌های به طور صنعی بالاروی نرخ سمنت که از جانب بعضی میانه‌روان و تاجران به خاطر درآمد مفت به میان آورده می شود جداً پیشگیری کرده شود. در فراورد مجلس با وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی برای وسعت بخشیدن به کارهای آبادانی و سازندگی و آمادگی همه‌جانبه به استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی دستور و توصیه‌ها داده شد. از جمله سپارش داده شد که در دایره آموزش و ترغیب و تشویق تاریخ و فرهنگ آریایی صفت تعلیم الفبای نیاگان در مؤسسه‌های ساحه معارف بهتر کرده شود.
28 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пурра ва барзиёд таъмин намудани талаботи бузурги кишвар бо сементи истеҳсоли ватанӣ ва сохторҳои дахлдори як қатор супоришҳои қатъӣ доданд. тибқи супоришҳои сарвари давлат дар давоми 2-3 соли оянда, яъне то соли 2029 дар минтақаҳои гуногуни мамлакат 4 корхонаи нави истеҳсоли семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна ба истифода дода мешаванд. бо ин иқтидор ҳаҷми истеҳсоли семент дар Тоҷикистон як баробари дигар афзун гардида, боиси пурра ва барзиёд таъмин шудани бозори дохилӣ бо сементи хушсифат ва бо нархҳои дастрас мегардад. дар ин корхонаҳо наздики 5000 ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда мешаванд. сарҳади давлатӣ ҳамчун девори мустаҳками давлатдорӣ ва рамзи муқаддаси соҳиби истиқлолӣ аҳамияти хос дорад. бо роҳнамоиву дастурҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳким ва ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ корҳои созандагӣ дар самти бунёди отрядҳо, дидбонгоҳҳо ва гузаргоҳҳои сарҳадӣ бо суръат идома доранд. ҳамзамон ҷиҳати муҷаҳҳазсозии хатти сарҳад бо иншооти муҳандисӣ ва таҳкими зерсохтори назди марзӣ дар минтақаҳои ҷанубии сарҳади давлатӣ аз ҷумла дар ҳудуди ноҳияҳои наздимарзии вилояти Хатлон сохтмони роҳҳои наздисарҳадӣ амалӣ гарда истоданд. татбиқи чунин иқдомҳои муҳим имконият фароҳам меорад, ки сохторҳои марбута ба ҳар гуна ҳолатҳои ғайри чашмдошт дар хатти марз сари вақт вокуниш нишон диҳанд. сарҳади Тоҷикистон бо Афғонистон дар минтақаҳои кӯҳистонӣ ва релефи хеле мураккаб ҷойгир буда яке аз душвортарин қитъаҳои марзӣ дар Осиёи марказӣ ба шумор меравад. қисмати зиёди ин хатти сарҳад аз миёни кӯҳҳои баланд, дараҳои танг ва соҳили пурпечудоби дарёи Панҷ мегузарад. маҳз ҳамин хусусияти табиӣ назорат ва ҳифзи сарҳадро мушкил мегардонад. дар ин баробар набуди роҳи мошингарди наздисарҳадӣ назорати марзро боз ҳам душвортар мекунад. аз ҷумла дар минтақаи наздисарҳадӣ ноҳияи Шамсиддин Шоҳин қаблан умуман роҳи мошингузар набуд. асосан дар релефи мураккаби ҷуғрофӣ бо пайраҳаҳои тангу хатарзо ва истифодаи паҳбоду дигар имкониятҳои техникӣ сарҳадбонони кишвар назорати марзро дар ин масир роҳандозӣ намуда буданд. вале ин мушкилот аллакай ба гузашта тааллуқ дорад. бо дастури сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо маром сохтмони роҳи мошингарди ин масир қад-қади дарёи Панҷ оғоз ёфт, ки сурати баланди сохтмони иншооти мазкур дар як муддати кӯтоҳ афсонаро ба ҳақиқат табдил дода истодааст. дар минтақаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин хусусан ҷамоати деҳоти сари чашма то минтақаи ёл қад-қади соҳили дарёи Панҷ роҳ набуд. дар асоси дастури супоришҳои роҳбари давлат аз ҷониби ҳайати гурӯҳҳои муҳандисии қушунои сарҳадӣ роҳҳо дар минтақаи ҷамоати деҳоти сари чашма хусусан дар мавзеи боғ, Саломалек бо вусъат идома дода шуда истодааст. инчунин роҳҳо дар самти ёл дар мавзеъҳои Чуск, Зарбуз, Ивалк рафта истодааст. набуди роҳи мошингарди наздисарҳадӣ на танҳо дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, балки дар ноҳияҳои Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Фархор, Панҷ, Ҷайҳун, Қубодиён ва шаҳри Туси вилояти Хатлон низ ба мушкилоти асосӣ табдил ёфта буд. ҳоло бошад дар ҳамагӣ ин масир корҳои сохтмонӣ бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷалби техникаи муосири соҳавӣ ва муҳандисону ҳайати шахсӣ бо таҷрибаи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дорад. ин раванд назорати хатти сарҳадро бо ҳамсоя кишвар дар минтақаҳои мазкур боз ҳам пурзур намуда ва имконият медиҳад, ки ба ҳама гуна ҳолатҳои ғайри чашмдошт вокуниши фавриву саривақтӣ нишон дода шавад. дар ҳудуди ноҳияи Ҳамадонӣ аллакай ба пуррагӣ корҳои сохтмонӣ, роҳи наздисарҳадӣ ва муҷаҳҳазсозии сарҳади давлатӣ сомон ёфтааст. дар ноҳияи Фархор дар қаноти чапи минтақаи назди марзии ноҳия бо дарозии 27 километр роҳи мошингард бунёд гардида, дар ин минтақа насби деворҳои муҳандисӣ ҳимоявӣ феълан дар марҳилаи анҷомёбист. инчунин дар қаноти рости минтақаи наздисарҳадии ноҳияи Фархор 32 километр роҳ аз қамишу дарахтон тоза гардида, сангфаршкунии роҳи мазкур бо суръат ҷараён дорад.
با همین شکل کارهای اساسی ساختمانی در قسمت نویای فرخار در مرحله انجامیابی قرار داشته در ادامه چند روز بعدی این مسیر مورد استفاده سرحدبانان قرار میگیرد. انجام پورای طرح مذکور در نویای فرخار نظارت و استفاده ثمراناک بیش از 4.5000 گکتار زمین را تعمیر خواهد کرد. سامانیابی ساختمان راه نزدیک مرزی در نویای شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان باشد امکانیت می‌دهد که در این مسیر 68000 گکتار زمین بکار خوابیده در آینده ثمراناک مورد استفاده قرار داده شود. бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷалби техникаву муҳандисону мутахассисони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон қатқати дарёи панҷ дар минтақаҳои сарҳадии ноҳияи шамсиддин шоҳин ва мир саид алӣ ҳамадонӣ роҳҳои мошингузар сохта ба истифода дода шуд ки чунин роҳҳо солҳои пеш вуҷуд надошт. баъд аз истифода додани чунин роҳҳои мошингузар марзбонони мо метавонад бе ягон мушкилӣ ба ҷои лозима сари вақт омада хизмати наряди сарҳадиро пеш барад ва мо дар ҷавоби ин ҳама ғамхориҳо сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ гирифта ватани азизу маҳбубамонро ҷасуронаву далерона муҳофизат менамоем. ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷануб бо давлати афғонистон беш аз 1300 километр сарҳад дорад ки хати мазкур асосан аз минтақаҳои душворгузари кӯҳӣ убур менамояд. ин масир ҳамасола бо азму иродаи қавӣ ва дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба занҷираи мустаҳкаме табдил ёфта истодааст ки ин раванд ҳар зарра хоки тоҷикистони соҳиби истиқлолро зери ҳимояву нигоҳубини сарҳадбонон қарор додааст. дар ин доира қатқати дарёи омон низ мувофиқ ба нақша корҳои сохтмониро масъулин бо сифати баланд анҷом дода истодаанд. бо ҷалби техникаи муосир корро дар қисмати ғарбии ноҳияи панҷ, ноҳияҳои ҷайҳун, қубодиён ва шаҳритузи вилояти хатлон сохтмончиён пеш бурда истоданд ки ин раванд дар минтақаҳои мазкур низ назорати марзро дар оянда боз ҳам пурзур хоҳад кард. дар сарҳади давлатӣ монеаҳо ҳамин буд ки роҳҳои мошингард набуданд, пайраҳое ки буданд мушкилгузар буданд. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар сарҳади давлатӣ бо мақсади таъмини бехатарии халқу давлат муҷаҳҳазгардонӣ ва сохтмони роҳҳо рафта истодааст ки ин боиси он аст ки дар фаъолияти хизмати сарҳадӣ пешравӣ ва фаъолияти хизмат хубтару беҳтар мешавад ва инчунин осон мегардад ки дар ҳар лаҳзае ки ягон ҳолат мешавад сари вақт сарҳадбонон вазифаҳои хизматиашонро иҷро менамоянд. афзои зуд тағйирёбандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва пешомадани падидаҳои дигаре таъсиррасон ба амнияти кишварҳо марзи мустаҳкам, ҳушёриву зиракӣ ва артиши тавонманду кордонро тақозо менамояд. дар ин пасманзар мустаҳкамсозии сарҳад ба масъалаи рақами 1 табдил ёфтааст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт пайваста даст ба кор аст. дар баробари бунёди роҳи наздик марзии мошингард ҳамчунин муҷаҳҳазгардонии сарҳад бо девораҳои муҳандисӣ идома дорад ки ҳадаф пешгирӣ аз убури ғайриқонунии сарҳад ва пешгирии дигар ҷиноятҳо мебошад. то ин дам дар ҳудуди ноҳияи шамсиддини шоҳин бо дарозии 35 километр, 1.5 километр ва шаҳритуз 3 километр девори муҳандисӣ сохта шудааст. миёни сарҳади ҷумҳурии тоҷикистон ва кишвари афғонистон дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бошад наздик ба 200 километр хатти сарҳад бо девори муҳандисӣ муҷаҳҳаз гардидааст ки ба ин васила имконият барои таъмини амният, назорати хатти сарҳад ва ҷойгиркунии системаи назоратии муосир ҳамсон ба камераҳои мушоҳидавӣ боз ҳам мусоид гардид. маҳсулоти баландсифат ва мутобиқ ба талаботҳои соҳавӣ имконият медиҳад ки иншооти мазкур солиёни зиёд барои ҳимояи хатти марз хизмат намояд. танҳо дар соли 2025 дар марзи тоҷикистон бо афғонистон 176 иншоот бунёд гардид ки ин раванд хатти марзи давлатиро ба девори мустаҳками ҳимоявӣ табдил додааст. ба таври бесобиқа бунёдгардии дидбонгоҳои сарҳадӣ, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, убури ғайриқонунӣ марз ва пешгирии ҷиноятҳои фаромиллиро пурзур намудааст. хоса дар минтақаҳои душворгузари ноҳияҳои наздикмарзии вилояти хатлон ки давоми солиёни зиёд ба таври зарурӣ муҳофизат намешуд, сохтмони 4 дидбонгоҳи сарҳадӣ ҳар порча замини тоҷикистони соҳиби истиқлолро зери назорати ҳамешагӣ ва ҳифзу муҳофизати сарҳадбонони мамлакат қарор дод. дидбонгоҳои навбунёдгардидаи истиқлол, даҳана, манора ва дидбонгоҳи ба номи Саттор Мадсабуров бо хатти барқ, алоқаи махсус, интернет, дастгоҳи касбии огоҳикунӣ ва дигар имкониятҳои муосир таъмин гардида шароити хизмат дар асоси талаботҳои муосири соҳавӣ фароҳам оварда шудааст.
در منطقه اطراف سرحدی یول ساختمان یک بنگاه طبی و دیدبانگاه سرحدی سفید سنگ در حال انجامیابی قرار دارد که این انشاءات نیز برای بهتر نمودن شرایط خدمتی و تقویت امکانیت حفظ سرحد دولتی روانه گردیده است. با تشبوس پیشوای معظم ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان بهر ما خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی تمام شرط و شرایط زمانه‌ای فراهم آورده شده ایستاده است. عین زمان باشد در منطقه نزدیک سرحدی ناحیه شمس‌الدین شاهین ساختمان بنگاه طبی رفته ایستاده است که این هم باشد بهر بهتر خوبتر نمودن شرط و شرایط خدمتچیان حربی در سرحد دولتی می باشد. در جواب این همه غمخوری‌ها ما خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خویش نموده بهر وطن و ملت صادقانه و صافدلانه خدمت می‌نماییم. ساختمانی با صورت انشاءات گوناگون در اساس طلبات‌های مرز دولتی و طلبات‌های بین‌المللی عملی گردیده. همگی این تدبیرها برای حفظ امنیت و آسودگی کشور روانه‌اند. زیرا مسلم است که مرز تنها خط روی خریطه نیست، این آغاز وطن است. خطی است که با ننگ و ناموس ملی، شجاعت و جوانمردی، هوشیاری و آسودگی و جسارت هر سوی وطن توهمی دارد. خوشحالی در آن است که مرز تاجیکستان صاحب استقلال با دستور و تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان به دیوال مستحکم تبدیل یافته ایستاده است که هر ذره و پارچه آن زیر حفظ و نگاه و بینی قرار گرفته است و این روند در آینده باز هم تکمیل بیشتر خواهد یافت. امروز در فضای صلح و ثبات و آرامی کشور خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی با حس بلندی وطندوستی و صداقت به دولت و ملت رسالت مقدس حفظ مرز و بومی وطن را سربلندانه اجرا می‌نمایند. در شهر و ناحیه‌های کشور بخشیده به روز قشون‌های سرحدی چورابینی‌های ایدانه برگزار گردید که ضمن آن جسارت و متانت، خدمت صادقانه و سهم افسران و سربازان شجاع وطن در تأمین امنیت و ثبات کشور قدردانی کرده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمون. در کاخ دیوشتیچ قسم حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان چورابینی تنتنوی بخشیده به 32مین سالگرد تأسیس‌یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. از طرف معاون کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امومعلی رحمان به هیئت شخصی رسانیده شد. اینچنین قید نمودند که قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان یکی از ساختارهای مهم قواهای مسلح کشور به شمار رفته در حفظ امنیت ملی، ثبات و آرامی و تحکیم استقلال دولتی نقش مؤثر دارند. سربازان و افسران قشون‌های سرحدی با حس بلند وطندوستی و صداقت به وطن شبانه روزی در حفظ مرز و بوم کشور قرار داشته برای تامین زندگی آسایشته مردم خدمت صادقانه انجام می‌دهند. خدمتچیان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی با استفاده از تجربه کسبی و آمادگی بلند جسمانی و معنوی عبور سرحد شکنان پیش روی قاچاق مواد مخدر، سلاح، مال و محصولات غیرقانونی و واردشوی عنصرهای جنایتکار را می‌گیرند. همزمان آنها در مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم و دیگر تهدیدهای معاصر به امنیت ملی سهم ارزشمند می‌گذارند. خدمت سرحدبان‌ها شجاعت، متانت و اراده قوی تقاضا می‌کند. آنها در منطقه‌های دوردست و دشوارگذر فعالیت نموده در هر گونه شرایط اقلیمی رسالت مقدس خود را با سربلندی اجرا می‌نمایند. این است که مرزبانان تاجیک همچون محافظ با اعتماد دولت و ملت اعتراف گردیدند. امروز قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان همچون سپری با اعتماد دولت و کفیل امنیت جامعه اعتراف گردیده است. در آخر هیئت شخصی که در حفظ با اعتماد سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده گذاشته‌اند از طرف رهبریت قدردانی گردیده بهر بالیدرویی آنها چورابینی فرهنگی پیشکش گردید. در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خوروغ بخشیده به روز سرحدبانان تاجیکستان چورابینی تنتنوی برگزار گردید. در چورابینی مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، نمایندگان مقامات حفظ حقوق، سابقه‌داران ساحه، جوانان و والدان نوسکران اشتراک نمودند. نوسکران قسم‌های حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت در پی سفرهای رسمی با خواندن سرود ملی به چورابینی حسنی آغاز بخشیدند.
ман сарбози қатораи бобохонзода муҳаммадзода ва истиқоматкунандаи шаҳри ҳисор мебошам. хело хушҳол аз онам ки ба хизмати ҳарбӣ омада. айни ҳол дар қисми ҳарбӣ қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон адои хизмат намуда истодаам. ман сарбози қатораи амризода сабур зода ва истиқоматкунандаи шаҳри панҷакен мебошам. ба хизмати ҳарбӣ дохил шуда айни замон дар қисми ҳарбӣ қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон адои хизмат намуда истодам. тӯли 2 моҳ мешавад ки ман дар ин ҷо хизмат намуда истодам. мо бояд бо заҳмату талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарҳади давлатиро муҳофизат намоем. мо сарҳадбонон ваъда медиҳем ки ватани худ ва тоҷикистони азизамонро содиқона муҳофизат менамоем. баромадкунандагон аз ҷасорату матонати афсарону сарбозон ёдовар шуда хизмати содиқонаи онҳоро намунаи ватандӯстӣ арзёбӣ карданд. гуфта шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири таъмини шароити сарбозону афсарон ҳамасола кӯшишу талошҳои зиёдеро ба харҷ дода соласол таъминоти ҷузу томҳо ва шароити буду боши сарбозон беҳтару хубтар гардида истодааст. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор хизматчиёни ҳарбӣ барои фаъолияти намунавӣ сипоснома тақдим гардид. бахшида ба 32-мин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар отряди сарҳадии 5 чорабинии тантанавӣ ва фарҳангӣ баргузор гардид. зимни ҳамоиш таъкид шуд ки қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун маҳсули даврони соҳибистиқлолии кишвар имрӯз ба яке аз сохторҳои муҳими низомии давлат ба ҳисоб рафта дар таъмини амнияти миллӣ ҳифзи суботу оромии ҷомеа ва ҳимояи марзу буми ватан нақши муҳим дорад. иштирокчиён иброз доштанд ки ҳайати шахсӣ афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ садоқат ба давлату миллат ва эҳтиром ба савганди ҳарбӣ вазифаи муқаддаси худро сарбаландона иҷро намуда барои ҳифзи сарҳади давлатӣ шабонарӯзӣ хизмати содиқона анҷом медиҳанд. ҳамчунин зикр гардид ки бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи махсуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои боз ҳам беҳтар намудани шароити хизмат, таъмини иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ, таҳкими заминаҳои моддиву техникӣ ва муҷаҳҳазгардонии қисмҳои сарҳадӣ бо техникаву лавозимоти муосир тадбирҳои муҳим амалӣ гардида истодаанд. барои ма тамом шоидҳо муҳайё гардидааст, хостан китобхонаҳои барҳаво, ошхонаҳои кушоду барҳаво, майдончаҳои варзишӣ барои мо тамом шоид мекунанд ки то мо хизмати ватанро содиқона иҷро бикунем ва дар хати марз, дар хати сарҳад биистему ин ватанро мардонавор ҳимоя бикунем. дар доираи сиёсати созандаи давлат ва таҳкими ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ бахшида ба иди касбии сарҳадбонон аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи саноатӣ ва истеҳсоливу тиҷоратии рушди хатлон ба ҳайати шахсии қисми низомӣ тӯҳфаҳои идона тақдим гардида ҳамчунин дастурхони идона ороста шуд. тавре иттилоъ дода шуд ҷамъияти саҳомии пӯшидаи саноатӣ ва истеҳсоливу тиҷоратии рушди хатлон дар самти дастгирии ҷузъу томҳои раёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон як қатор иқдомҳои назаррасро амалӣ намудааст. дар ин замина барои сохтмони дидбонгоҳи сарҳадии сафедсанги отряди сарҳадии ёл масолеи сохтмонӣ дастрас гардида ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани шароити хизмат ва маишии афсарону сарбозон лавозимоти зарурӣ таъмин гардидааст. зери сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат имрӯз ки соҳаи соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ рушд карда истодааст, дар қатори мо хизматчиёни ҳарбӣ, қушунҳои сарҳадӣ, соҳибкорони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон рост истода дар мустаҳкам кардани сарҳади давлатӣ, дар беҳтар гардондани шароити хизматчиёни ҳарбӣ, қушунҳои сарҳадӣ басо саҳми бузург доранд. баҳри пойдор, сулҳу субот, тинҷӣ оромии мамлакат омодаи 100 ҷон супурда ҳастем, то ки хандаи кӯдакон, хирсандии модарон, шодии миллати мо, шукуфоии гулҳои ватани мо ҳамеша пос бонад. дар идомаи чорабинии барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон ва аҳли санъат пешниҳоди иштирокчиён гардида ба маҳфил шукӯҳи хоса бахшида рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори миллиро миёни ҳайати шахсӣ боз ҳам таҳким бахшид.
бахшида ба солгарди навбатии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар дидбонгоҳи сарҳадии қалъаи Файзобод чорабинии тантанавӣ ва фарҳангӣ баргузор гардид. ضمن همایش تاکید گردید که قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان همچون یکی از ساختارهای مهم نظامی کشور در سمت خدمت حربی، حفظ مرز و بوم وطن و تامین امنیت سرحدی دولتی نقشی مهم و مؤثر دارد. افسران و سربازان این نهاد با حس بلند وطندوستی و صداقت به سوگند حربی وظیفه‌های خدمتی خود را سربلندانه اجرا نموده برای حفظ ثبات و آرامی کشور سهم ارزنده می‌گذارند. در جریان چاربینی گفته شد که با دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای باز هم بهتر و با طلبات زمان جوابگو گردانیدن شرایط خدمتی افسران و سربازان، مجهزگردانی قسم‌های نظامی با تکنیک و تجهیزات معاصر و بلند برداشتن سطح آماده‌باشی جنگی تدبیرهای مهم و عملی اندیشیده شده است. در ادامه چاربینی برای اشتراکداران دستورخوان ایدانه آراسته شده، برنامه فرهنگی با اشتراک اهل هنر و صنعت پیشکشی حاضرین گردید. به افتخار سالگرد روز تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان که حالا به یک ساختار مجهز و معاصر و نیروی با اعتماد حفظ مرز و بوم مملکت تبدیل یافته است، در مرکز ولایت سوغد شهر خوجند چاربینی تنتنوی برگزار گردید. در چاربینی تاکید گردید که با دستگیری و توجه پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح مملکت گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان زمینه مادی و تکنیکی قشون‌های سرحدی مکمل شده، روز تا روز فعالیت خدمتی و شرایط معیشی افسران و پراپورچک‌ها و سربازان که شبانه روزی خط مرز دولتی را حمایت می‌نمایند خوبتر و بهتر می‌گردد. این است که امروز قشون‌های سرحدی همچون تکیهگاه با اعتماد دولت تشکل یافته نیروهای مرزبانی در صف پیش حفظ صلح و ثبات سرتاسری، مبارزه بر ضد قاچاقبران، پیشگیری عبور غیرقانونی خط سرحدی دولتی و دیگر عامل‌های خلل‌دار کننده آرامی مملکت قرار دارند. دولت و حکومت تاجیکستان از روزهای نخستین تأسیسیابی قشون‌های سرحدی در سمت فراهم آوردن زمینه‌های ضروری مادی و تکنیکی، تشکل و تکامل دادن ساختار اداره‌کنی جزو تام‌های سرحدی، بنیاد و نوسازی و مجهزگردانی انفراستراکچور سرحدی، اینچنین تربیت متخصصان و کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای زیادی را عملی نمود. تاکید گردید که در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت جزو تام‌های قشون‌های سرحدی از هر جهت و پیش از همه از لحاظ تأمینات با کادرهای صاحب اختصاص و تکنیک و تجهیزات حربی و طلبات زمانه مطابق گردانیده شدند و این روند امروز با استفاده از تمام امکانیت‌ها ادامه دارد. در ادامه چاربینی به یک قطار افسران و سربازان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که در تامین امنیت و آسایشتگی جامعه در خط مرز دولتی با هوشیاری و زیرکی ادای خدمت می‌نمایند، سپاسنامه و تحفه‌ها سپاریده شد. چاربینی تنتنوی به افتخار روز تأسیسیابی قشون‌های سرحدی با برگزاری برنامه رنگین و پرمحتوای کنسرتی اهل هنر و صنعت ولایت سوغد که تجسمگر دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت بود خوش خاطرمان ادامه یافت. در شهر اسفره 32مین سالگرد نوبتی تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کشورمان را در فضای آرام و آسوده وطن و با روحیه بلند وطندوستی و افتخار از دولتداری مستقل ملی تجلیل نمودند. در روند همایشی با شکوهی که در قسم نظامی برگزار گردید با برابری مبارکبادی‌های صمیمانه و مناسبت سالگرد تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از نقش پرارزش حامیان وطن در حفظ صلح و ثبات و مرز و بوم کشور یادآوری گردید. تاکید کرده شد که در سطح شایسته و با شکوه تشکیل و برگزار نمودن سالگرد تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در قلمرو مملکت خود بازگوی توجه خاصی رهبریت دولت و حکومت و قشون‌های سرحدی بیانگر مقام بلند سرحدبانان در جامعه نوین ما است. پس از ختم دانشگاه به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان دعوت شده، عین حال در قسم حربی ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده ایستادم. من از خردسالیم آرزوی و هوس داشتم که در تنم لباس حربی پوشم، حمایتگری وطن مادر باشم. خوشحالم که به آرزوهایم رسیدم. ما امروز خدمتچیان حربی شکرانه میکنیم
ки дар чунин фазои орому осуда хизмат намуда истодаем. Миннатдории худро ба асосгирои сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки ба мо хизматчиёни ҳарбӣ чунин шароити хубро фароҳам овардааст. ваъда медиҳем, ки то нафаси охирин ба халқи худ содиқ бошем. Сарҳадро ҳамчун гавҳараки чашм нигаҳ намоем. дар фазои тантанавӣ як гурӯҳ аскарону афсарон барои садоқатмандӣ ба ватан, хизмати шоиста ва бошарафона дар ҷодаи таъмини амният, ҳифзи марзу бум ва сулҳу субот бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадр карда шуданд. дар шаҳри Турсунзода бахшида ба рӯзи қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва собиқадорони соҳа иштирок намуданд. зимни суханронӣ таъкид гардид, ки қушунҳои сарҳадӣ яке аз сохторҳои муҳими таъмини амният ва ҳифзи марзу буми кишвар буда, сарҳадбонони тоҷик бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба халқу ватан вазифаи пурмасъулияти худро содиқона иҷро менамоянд. иштирокчиёни ҳамоиш аз хизмату ҷонисориҳои афсарону сарбозон ёдовар шуда, саҳми онҳоро дар ҳифзи сулҳу субот ва оромии ҷомеа баланд арзёбӣ карданд. дар поёни чорабинии тантанавӣ ба як қатор фаъолон ва хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода сипоснома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. тоҷикистон дорои иқтидори бузурги соҳаи сайёҳӣ мебошад. имрӯз иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз як қатор мавзеъҳои сайёҳию таърихии ҷумҳурии Тоҷикистон дидан карданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 28 май аз субҳи барвақт дар назди театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ҷамъ омаданд. барномаи рӯзи чоруми конфронс аз сафар ба мавзеъҳои сайёҳию фарҳангии кишвар иборат буд. гурӯҳи эҷодии мо меҳмононеро, ки барои сайёҳат шаҳри Душанберо интихоб намуданд, ҳамроҳӣ кард. барои иштирокдорони ҳамоиш ин беҳтарин имконият барои сайру сайёҳат дар шаҳри зебои Душанбе ва дигар мавзеъҳои сайёҳии кишвар буд. нахуст меҳмонон аз майдони истиқлоли шаҳри Душанбе дидан намуданд. дар осорхонаи Душанбе иштирокдорони конфронс бо таъриху фарҳанг, намунаи баланди меъморӣ, ҳунармандии миллати соҳибтамаддуни тоҷик аз наздик ошно шуданд. Вот сегодня у нас экскурсионный день. К сожалению, нам уже сегодня нужно покидать Душанбе, и мы вот стараемся каждую минуту посвятить вот какому-то такому изучению, что-то узнать побольше. Я впервые в Душанбе и думаю, что обязательно нужно повторить эту поездку, потому что я в восторге от города, он прекрасен, и видно, что скоро станет еще краше, потому что очень много строится очень красивых зданий, вызывает восхищение. А здесь сейчас в музее мы пока прошли совсем немного, но я увидела восхитительные, замечательные по своей художественной ценности, да, вещи поразительной красоты. ҳамчунин меҳмонони шаҳри Душанбе ободкориву созандагии онро аз зовияи дурбин аз баландии тақрибан 120 метр назорат карда, шаҳри Душанберо чун шаҳри амну субот ва маркази рушди туризм барои тамоми сокинони сайёра макони зебову фароғат арзёбӣ намуданд. дар идомаи боздид иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз кохи Наврӯз боздид ба амал оварданд. зимни боздид меҳмонон бо муҳити бошукӯҳ, меъмории муосир ва ороиши миллии ин маҷмӯаи фарҳангӣ аз наздик ошно шуданд. ба онҳо доир ба таърихи бунёд, ҳадаф ва нақши кохи Наврӯз дар баргузории чорабиниҳои сатҳи давлатӣ, фарҳангӣ ва байналмилалӣ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. меҳмонон дар рафти боздид аз толорҳои барҳаво, тарҳи меъмории миллӣ ва шароити муосири хизматрасонӣ дидан намуда, ба сатҳи баланди иҷрои корҳои сохтмонӣ ва зебоии муҳити дохили он баҳои баланд доданд. Мы участвовали здесь в форуме,
Мероприятие очень хорошо было организовано, насыщенное. Ну и, конечно, город произвел огромное впечатление. Зеленый, красивый, но особо если посмотреть дворцы, конечно, очень такие. Понятно, что они современные, но очень красиво сделаны, оформлены. Нина Саркисян из России, тоже участник водной конференции, на которой очень много, соответственно, узнали. Был большой обмен опыта. Поднимались очень глобальные масштабные вопросы, которые, в принципе, запланированы к дальнейшему обсуждению. Было очень интересно, насыщенно, и все прошло на высшем уровне. дар идомаи ҳамоиш меҳмонон аз толорҳои гуногуни осорхонаи миллии тоҷикистон боздид намуда тавассути сайри осорхонавӣ бо таърихи қадима, фарҳанги ғанӣ ва тамаддуни пурифтихори миллати тоҷик аз наздик шинос гардиданд. ба ҳайати меҳмонон оид ба осори нодири таърихӣ, бозёфтҳои бостоншиносӣ, намунаҳои санъати тасвирӣ ва амалӣ, инчунин мероси фарҳангии миллати тоҷик маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. меҳмонон ба сатҳи баланди ҳифз ва муаррифии мероси таърихиву фарҳангии тоҷикистон баҳои баланд дода, аз имкониятҳои мусоиди осорхонаи миллӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. ҳайати иштирокчиёни конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба шаҳри Норак ташриф оварданд. меҳмононро роҳбарият ва сокинони меҳмоннавози шаҳри Норак гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ҳайати меҳмонон аз сарбанд ва обанбори нерӯгоҳи барқи обии Норак боздид намуданд. иттилоъ дода шуд ки сохтмони ин нерӯгоҳ аз соли 1961 оғоз ёфта, соли 1979 ҳамаи 9 агрегати он ба истифода дода шуд. нерӯгоҳи барқии обии Норак дар рудхонаи Вахш сохта шуда бо баландии 300 метри сарбанди худ дар ġаҳон яке аз баландтаринҳо ба ҳисоб меравад. Сегодня для нас действительно праздник побывать в Таджикистане, гостеприимном, солнечном. Очень впечатляет, конечно, гидротехническое сооружение, которое являлось одним из самых мощных электростанций. Сейчас тем более мы говорим о Nexus-подходе, когда вода, энергетика, сельское хозяйство, ирригация, все, что необходимо для благосостояния народа. зимни боздид меҳмонон бо таърихи таъсиси нерӯгоҳи барқи обии Норак, иқтидорҳои истеҳсолӣ, равандҳои тавлиди нерӯи барқ ва имкониятҳои рушди инфраструктураи энергетикӣ шинос гардиданд. ба меҳмонон маълумот дода шуд ки нерӯгоҳи барқи обии Норак бо иқтидори беш аз 3000 мегаватт калонтарин иншооти гидроэнергетикӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар таъмини амнияти энергетикии кишвар ва минтақа аҳамияти хоса дорад. My name is Jeroen Wallows. I'm from the Netherlands. номи ман Ерон Валерс аст. ман аз Нидерландия ҳастам. ман барои иштирок дар конфронс ба Тоҷикистон омадам ва ин бори дуюм аст ки ба Норак меоям. ман Норакро хеле дӯст медорам. меҳмоннавозии мардум аҷиб аст. муносибати мардум бо мо, муҳити атроф, кӯҳҳо ҳамааш ҷои бисёр зебо мебошад. ин нерӯгоҳ дар Норак чуноне ки мебинед хеле бузург сохта шудааст. тавре ман фаҳмидам, он аз калонтарин нерӯгоҳҳо дар Осиё ба шумор меравад ва миқдори зиёди нерӯи барқ истеҳсол мекунад. ман воқеан аз Норак ва ҷумҳурии Тоҷикистон ифтихор мекунам ки тавонистанд чунин иншооти азимро бунёд намоянд. зимни боздид ба меҳмонон маълумот дода шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати имкониятҳои истеҳсоли қувваи барқи обӣ аз ҷиҳати экологии тоза дар арсаи байналмилалӣ дар ҷои намоён қарор дошта, дар ҳолати истифодаи пурраи чунин имкониятҳо метавонад ба яке аз истеҳсолкунандагони барҷастаи энергияи сабз мубаддал гардад. меҳмонон ба захираҳои бузурги обии Тоҷикистон баҳои баланд дода, табиати зебою нотакрори кишвари моро биҳишт дар рӯи замин арзёбӣ намуданд. ҳангоми расидан ба қалъаи ҳисор меҳмононро дар фазои тантанавӣ ва бо анъанаҳои миллӣ истиқбол гирифтанд. меҳмонон аз чунин пазироии самимӣ изҳори хушнудӣ намуда, онро нишон аз меҳмоннавозии мардуми тоҷик арзёбӣ карданд. баъдан иштирокчиён аз ин мавзеи бостонӣ боздид ба амал оварданд. Долина, естественно, очень
знаменитая в сельскохозяйственном отношении. Здесь мы слышали, растет очень много фруктов, садов много. Это житница, житница Центральноазиатского региона. И здесь, естественно, выращивается гисарская овец, который очень знаменит в наших регионах. зикр гардид ки қалъаи ҳисор яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии минтақа буда таърихи чанд ҳазор сола дорад ва дар гузашта ҳамчун маркази муҳими сиёсиву фарҳангӣ хизмат намудааст. иштирокчиён махсус аз пазироии гарм фазои идона ва анъанаҳои миллӣ изҳори хушнудӣ намуда таъкид доштанд ки боздид аз қалъаи ҳисор барои онҳо хотирмон гардед. ба андешаи меҳмонон муаррифии фарҳангу таърихи кишвар дар ҳошияи чунин конфронсҳои байналмилалӣ барои таҳкими дӯстӣ ва густариши ҳамкориҳои фарҳангӣ миёни давлатҳо аҳамияти муҳим дорад. дар идома меҳмонон аз осорхонаи қалъаи ҳисор боздид намуданд. дар осорхона намунаҳои гуногуни бозёфтҳои таърихӣ, ашёи қадима, ҳунарҳои мардумӣ ва нигораҳои нодир ба намоиш гузошта шуданд. Я уже второй раз у вас в гостях в Таджикистане. Могу сказать, что страна с каждой поездкой все больше и больше удивляет. В эту поездку мне удалось побывать на Нурекской ГЭС. Честно скажу, виды поражают, особенно цвет воды. Вообще масштаб гидроэлектростанции тоже поражает. Я для себя открыл, что это самая большая гидроэлектростанция по мощности в Центральной Азии. И дамба, которая там стоит, высотой 300 метров, она самая большая в своем классе, скажем так, потому что она каменно-насыпная. И я узнал, что Таджикистан в ближайшие годы собирается побить еще один мировой рекорд. Он сейчас строит активно Рогунскую ГЭС, где высота дамбы каменно-насыпным способом будет уже 330 метров, если я не ошибаюсь. Ну и сегодня мы в прекрасном Гисаре находимся. Я очень люблю исторические объекты. Не думал, что на территории Таджикистана столько есть культурного наследия. Прошлись по Гисару. Я сам сделал репортаж как журналист. Надеюсь, что он очень понравится зрителям. Поражает. И особо хочу отметить кухню вашу и природу, потому что страна на 93% рельеф состоит из горной местности, 7% всего лишь равнины. И как человек, который вырос тоже частично в горах, любит горные пейзажи, могу сказать, что ни одна Швейцария с вами не сравнится, наверное, по видам. А что касается кухни, фрукты, овощи, это просто нет слов. иштирокчиёни конфронс таъкид доштанд ки тоҷикистон на танҳо ташаббускори масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ дар соҳаи об мебошад, балки дорои таърихи кӯҳан, фарҳангӣ бой ва табиати нотакрор низ ҳаст. ба андешаи онҳо чунин барномаҳои фарҳангиву сайёҳӣ барои муаррифии бештари имкониятҳои сайёҳии кишвар заминаи мусоид фароҳам меоранд. қобили зикрест ки дар доираи конфронси байналмилалии об барои меҳмонон сайру саёҳат ба дигар минтақаҳои таърихию фарҳангии мамлакат низ ташкил гардидааст. ин иқдом ба таҳкими робитаҳои фарҳангӣ ва муаррифии бештари Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мусоидат менамояд. Тоҷикистон имрӯз бо ташаббусҳои ҷаҳонии худ дар соҳаи об дар баробари ҳалли масъалаҳои муҳими байналмилалӣ ҳамзамон фарҳангу тамаддун ва имкониятҳои сайёҳии худро низ ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. гурӯҳе аз меҳмонон ва иштирокчиёни он ба шаҳри Роғун сафар намуда бо ҷараёни корҳои сохтумонӣ дар иншооти азими аср нерӯгоҳи барқиёбии Роғун шинос шуданд. салом, сафари бисёр таъсирбахше дорем дар инҷо. аз рӯи маълумот дар иншооте ки айни ҳол сохта шуда истодааст сарбанди калонтарин дар ҷаҳон мешавад, рафти сохтмонаш ҳам бо усулҳои пешрафтаву ҷавобгӯ ҳар нафареро мутаассир месозад. ташаккур мегӯем барои ташкили ин сафар. зимни шиносоӣ бо ҷараёни корҳои сохтумонӣ дар иншооти азими аср нерӯгоҳи барқиёбии Роғун иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар ин сохтумон коргарон ва кормандони муҳандисию техникӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. нерӯгоҳи барқиёбии Роғун яке аз тарҳҳои нодири гидроэнергетикӣ дар минтақа буда бо истифодаи нерӯи барқи ин иншоот ба татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо сурати мамлакат имконияти мусоид пайдо шуда ба рушди иқтисодиёти индустриалӣ, аграрӣ ва истеҳсоли нерӯи сабз, ҳифзи экология, инчунин дар доираи тарҳи Каса Азор ба афзоиши содироти нерӯи барқ ба бозорҳои энергетикии минтақа мусоидат менамояд. дуруд, ман Стефени Ремблер, корманди департаменти иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью Йорк.
پس از 2 روزی موفقانه سپری شدن کنفرانسی آب در دوشنبه، اکنون برای بازدید از این سربندی عظیم آمدیم. طور می‌بینیم فایز معین کارها اینجا به انجام رسیدند. یک ذخیره بزرگ هیدروانرژتیکی هم برای تاجیکستان و هم برای کشورهای همسایه خواهد بود. پیشروی کارهای ساختمانی را دیده خوشحال شدیم. اشتراکداران از منطقه آب قبول کننده سربندی اساسی و تالار ماشین‌های نیروگاه از نزدیک شناس شده. از جریان کارهای ساختمانی و زحمت شبانه روزی متخصصان و کارمندان نیروگاه برق آبی راغون در این انشاءات بزرگ عصر دیدن نمودند. مهمانان جریان ساختمان را شایسته تحسین و نمونه عالی اراده ملی ارزیابی نموده تاکید کردند که این لایحه مهم نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای منطقه و جهان معاصر اهمیت حیاتاً مهم دارد. آنها سهم شخصی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در بنیاد انشاءات عظیم و راه‌اندازی لایحه‌های کلیدی ساحه انرژتیک مملکت بلند ارزیابی نمودند. در جریان سفر در بین اشتراکچیان در مورد اقتدار استحصالی نیروگاه، نقش آن در تامین استقلالیت انرژتیکی جمهوری تاجیکستان و اهمیت استراتژی آن تبادل افکار دایر شد. راغون قدرت، توانایی و معرفگری تاجیکستان در عرصه جهان. بیشتری اشتراکچیان کنفرانسی روند آبی دوشنبه برای تماشا نیروگاهی برقی آبی راغون، انشاءات بزرگ، تاریخی و معجزه ساختمانی عصر را انتخاب نمودند. بیشتری آنها تا امروز آرزو می‌کردند که از نیروگاه برقی آبی راغون دیدن نمایند و بعد بازدید تأثیرات جالب و فراموش نشونده گرفتند. همصحبتان ما اظهار داشتند که ساختمان نیروگاه برق آبی راغون دستاورد بزرگ ملت تاجیک بوده در رشد اقتصادی مملکت و تقویت همکاری بین المللی میتواند سهم نظررس گذارد. یادآور میشویم که سالهای اخیر روند آبی دوشنبه به یکی از منبرهای پیشبری بین المللی عاید به بررسی روزنامه جهانی آب تبدیل یافته است. محض تشبس‌های تاجیکستان به قبول یکچند قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد عاید به مسئله‌های آب رشد استوار و حفظ پریخ‌ها مساعدت نمودند. باید تذکر داد که کنفرانس نوبتی سطح بلند در دوشنبه نقش روزافزون مملکت را در پیشبرد همکاری بین المللی عاید به مسئله‌های آب و اقلیم تصدیق نموده. موقع پایتخت تاجیکستان را همچون مرکز مهم مکالمه گلوبالی اکولوژی و آبی تقویت می‌بخشد. در شهر بوکو فورومی صاحبکاری تاجیکستان و آذربایجان با اشتراک نمایندگان مقامات دولتی، ساختارهای ساحوی و دایره صاحبکاری و تجارتی هر دو کشور برگزار گردید. توجه نمایید. فورومی صاحبکاری تاجیکستان و آذربایجان در دایره جلسه هشتم کمیسیون بین حکومتی عاید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برگزار شده با رشد رابطه‌های مستقیم بین دایره‌های صاحبکاری دو کشور، گسترش همکاری‌های سرمایه‌گذاری و بررسی دورنمای تطبیق لایحه‌های مشترک روانه گردید. در جریان فورم با اشتراکچیان عاید به اقتدار سرمایه‌گذاری و اقتصادی تاجیکستان و آذربایجان، فعالیت منطقه‌های آزاد اقتصادی، اینچنین امتیازهای اندازی و دیگر سبکی‌هایی که برای صاحبکاران پیش بینی شدند معلومات مفصل پیشنهاد گردید. در این راستا اهمیت تحکیم منبع همکاری‌های سرمایه‌گذاری بین دایره‌های صاحبکاری دو کشور، تأسیس کارخانه‌های مشترک صنعتی و تطبیق لایحه‌های مشترک در بخش‌های گوناگون اقتصاد تاکید کرده شد. همزمان در این روز با صاحبکاران آذربایجان و نمایندگان دایره تجارتی شرکت‌های با نفوذ این کشور طریق ویدیونوارها امکانات‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی و سمت‌های افضلیت‌ناک پیشنهاد گردید. در فرجام فورم با اشتراک نمایندگان قریب 80 شرکت و کارخانه‌های تاجیکستان و آذربایجان ملاقات دوجانبه در قالب B2B دایر گردید. از نتیجه بین کارخانه و شرکت‌های دو کشور عاید به آموزش و پیشبرد لایحه‌های مشترک تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری یک قطار توافق‌ها حاصل گردیده شرطنامه‌های دوجانبه به امضا رسانیده شدند. فربه تنها نمود ظاهری انسان نیست. فربه خود نشان بیماری و آغاز پیدایش دیگر عارضه‌های به سلامتی انسان تهدید کننده محسوب می‌یابد. طبیبان در نتیجه آموزش و تحلیل‌های علمی عارضه‌های دل و رگ‌های خونگر و بیماری قند را نیز مربوط به پیدایش فربهی می‌دانند.
фарбеҳӣ ва паёмади он ба ҳаёту саломатии инсонро Қурбонзода шаҳр медиҳад. орезаҳои дил ва рагҳои хунгард имрӯз яке аз мушкилиҳои ҳалталаби соҳаи тандурустӣ дар сатҳи ҷаҳон аст. новобаста аз рушд ва ноил гаштани тиб ба дастовардҳои нави илмӣ дар самти ташхис, муолиҷа ва мураккабтарин ҷарроҳии дилу рагҳои хунгард, ҳамоно тиб рӯ барои мушкилу монеаҳои бузург қарор дорад. гирифтории ҷавонон ба ин шакли беморӣ масъалаи муҳиме ки ҳалли он донишмандони соҳа дар ҳама кишварҳои оламро нигарон кардааст. боиси ташвиши зиёд аст ки дар байни мардуми ҷавон зиёдтар рафта истааст. сабабҳош бисёр шуданаш мумкин аст. аслан стресс, ҳарбегӣ, проблемаҳои камҳаракатӣ, проблемаҳои ивазшавии хурду хӯрок, иқлим, муҳит, ҳама ин ба якҷоягӣ зиёд кардааст ҳамин беморро дар байни беморони ҷавон. онҳое ки ҳамагӣ 20 сол доранд вале бо орезаҳои қалб шикоят мекунанд, табибон вазъро ба истифодаи аз ҳад зиёди нӯшокиҳои нерӯафзо марбут медонанд. беморони буданд ки 21-22 сола буданд ки бо сактаи миокард ба инҷо муроҷиат карданд. истифодаи энергетико алоқамандӣ дошт ана ин шахсҳо ба ин бояд дар назар гирифт. моддаҳои дар таркиби чунин обҳо мавҷуд будан нахуст дилро ба кори аз ҳад зиёд маҷбур мекунад. яъне таъсири обҳои муваққатан нерӯафзо раванди мӯътадил фаъолият намудани дилро зери фишор мегузоранд. таркибашон моддаҳое доранд ки фаъолияти кори дилро тез мекунанд ва фишурдашавии рагҳо меоранд. аз он ки орезаҳои дил бо гузашти ҳар рӯз ба ҳаёту рӯзгори насли ҷавон таҳдид мекунад, табибон яке аз роҳҳои эмин будан аз хатари онро роҳ надодан ба гаронвазнӣ медонанд. вазни зиёди бадан имрӯз дар қисмати бештари кишварҳои олам рӯ ба афзоиш ниҳодааст. 46% аҳолии тамоми кураи рӯи замин гирифтори фарбеҳӣ мебошад. аз 5 солагӣ то 18 солагӣ бошад, 390 миллион аҳолӣ дар рӯи ҷаҳон ба гирифтори фарбеҳшавӣ қайд гирифта шудааст. аз ин 390 миллион аҳолӣ 160 миллионашон гирифтори фарбеҳӣ ҳастанд. то кӯдакони 5 сола бошад, дар тамоми рӯи дунё 35 миллион нафар кӯдак гирифтори фарбеҳӣ то соли 2025 ба қайд гирифта шудааст. фарбеҳӣ ё гаронвазнӣ на танҳо як мушкили зоҳирӣ аст, балки пайдоиши даҳҳо шакли беморӣ, ба хусус бемориҳои дилро асос мегузорад. якум метавонад ки бемории фишорбаландӣ шароёнӣ кунад, дуюм ба бемории сактаи дил оварда расонад, сеюм ба бемории инсулт, чорум ба бемории диабети қанд, панҷум ба бемории буғумҳо, мақсад аз ҳисоби вазни зиёдати бадан. ташхис ва муолиҷаи ҳама намуди бемориҳои дил дар муассисаҳои тиббии тоҷикистон бо истифода аз муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ ки дақиқ амал менамоянд дастрас мебошад. яке аз дастовардҳои пешрафтатарини дар соҳаи тандурустӣ оиди бемориҳои дилу рагҳои хунгард дастгоҳи ангиограф мебошад ки аллакай ба воситаи ҳамин ангиограф мо ҳама проблемаҳои бемории дила зиёда аз 90% бартараф мекунем. аслан ҳар нафар табиби худ дониста мешавад, яъне таъмини сиҳатӣ аз худи шахс вобаста аст. пас набояд бо умед аз вазъи хуби хизматрасонӣ дар муассисаҳои тиббӣ оқибатҳои ногувори интихоби тарзи нодурусти ҳаётро сарфи назар кард. чун пас аз таъсири тарзи нодуруст зиндагӣ намудан пурра барқарор намудани вазъи саломатӣ аз эҳтимол дур хоҳад буд. дар шарқи хитой сарҳади бадахшони мо мардуми зиндагӣ мекунад ки дарозумрии онҳо ҳатто зиёда 100 сол зиёд аст. сираш дар чи аст? дар ташвиши рӯзгори ҳаётиашон ҳар як кас қариб то 30 километр дар як рӯз раҳ мегаштааст. худдорӣ аз истеъмоли тамоку, машруботи спиртӣ, обҳои нерӯафзо, хӯрокҳои тезтайёр ё машғулияти ҷисмонӣ ва ҳаракати доимӣ ҳатто бо тарзи роҳ гаштан омили сиҳатӣ буда василаи барқарории доимии вазъи саломатӣ дониста мешавад. мубориза бо коррупсия иқдоми дастҷамъона ва муттаҳидонаро дар ҷомеа тақозо менамояд. дар ҳамин замина кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста чорабиниҳои мақсаднокро дар байни фаъолони ҷомеа ва сокинон роҳандозӣ менамояд. гузориш дар ин хусус.
در فیلیال جمعیت سهامی کشوده شبکه‌های انتقال برق در شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه اینچنین کارمندان ساحه انتقال برق و خوری سودمند برگزار گردید. ضمن چاره‌بینی مسئولین اوید به محتوا و اهمیت استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 به حاضرین معلومات مفصل پیشنهاد نموده تاکید گردید که مبارزه با کروپسیا یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به حساب رفته تطبیق با ثمر برنامه‌های ضد کروپسیونی می‌تواند با تأمین شفافیت، بلند برداشتن مسئولیت خدمتی و تحکیم قانونیت مساعدت نماید. اشتراکچیان دایر به بلند برداشتن معرفت حقوقی، رعایت معیارهای قانونگذاری و پیشگیری عامل‌های مساعدت کننده به ظهورات کروپسیونی مبادله افکار انجام دادند. قید کرده شد که هدف از برگزاری چنین همایش‌ها پیش از همه جلب توجه جامعه به مسئله‌های مبارزه با کروپسیا، تحکیم حس مسئولیت شناسی، بلند برداشتن فرهنگ حقوقی و تأمین اجرای با ثمر قانون‌ها و برنامه‌های دولتی ضد کروپسیونی میباشد. با نزدیک شدن تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی در گوشه و کنار کشور روند سازندگی و بنیادکاری بیش از پیش گسترش می‌یابد. ناحیه لخش نیز از جمله منطقه‌هایی میباشد که در آن کارهای آبادانی با سرعت بلند جریان دارد. گزارش از ناحیه لخش. در روند کارهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در حدود ناحیه لخش ساختمان ده‌ها انشاءات مهم خواجگی خلق پیش بینی شده. با انجام کارهای ساختمانی تا همین دوره بیشتر انشاءات به استفاده داده شد. ساختمان کاخ فرهنگ و مکتب موسیقی در مرکز شهرک وحدت ناحیه لخش در پرتو سیاست فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شده ایستاده است. در دایره سفر کاری به ناحیه‌های منطقه رشت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه لخش جهت بنیاد کاخ فرهنگ برای 450 جای نشست و مکتب موسیقی سنگ اساس گذاشته بودند تا در این ناحیه‌های دوردست بنای فرهنگی بنیاد کرده شود. در این ردیف ساختارهای ساحه وظیفه‌دار شده بودند که دو انشاءات حیاتاً مهم فرهنگی در مهلت پیشبینی شده با صفت بلند ساخته به استفاده داده شود. زیرا تا همین دوره در ناحیه لخش کاخ فرهنگ زمانوی موجود نبود تا هنرمندان چاره‌بینی‌های خود را در سطح ضروری برگزار نمایند. ساختمان بنای مأموری شعبه معارف اساساً از حساب مبلغ‌های وزارت معارف و علم جمهوری عملی شده ایستاده است. از روی لایحه بنا از 3 آشیانه کشاد بر هوا و تخانه عبارت بوده. برای کارمندان ده‌ها کابینت‌های کاری، تالار مجلسگاه، کتابخانه، آشخانه، مهمانخانه و فراهم آوردن دیگر شرایط‌های کاری پیش بینی شده است. امروزها در مرکز شهرک وحدت ساختمان بنای مأموری شعبه عدلیه، مرکز تامینات بخطری آذوقه‌واری، شبکه‌های برق، خط‌های برق و آب، عظم‌سازی کانال‌های پیازی، غلامه و پایگاه‌های آبکشی جریان داشته. در بیشتر انشاءات کارهای ساختمانی در مرحله انجامیابی قرار دارد. همین طریق در پرتو غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه لخش باز تطبیق یکچند لایحه دیگر ادامه داشته. عملی شدن این برنامه‌های سازنده برای تامین زندگی شایسته مردم روانه شده است. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. бино ба хулосаи мутахассисон малахи марокашӣ аслан дар мавзеъҳои тухм мегузорад ки барои коркарди кимиёвӣ душвор аст. дастрас гардидани чархбол ва тавассути он пошидани заҳрдорум имкон медиҳад ки паҳншавии он пешгирӣ карда шавад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. имсол низ зуҳури малахи марокашӣ 10 рӯз барвақттар ба қайд гирифта шуд. коркарди кимиёвӣ бар зидди ин ҳашароти зараррасон аз моҳи март идома дорад. соли ҷорӣ низ дар мамлакат ситоди якҷояи ҷумҳуриявии мубориза бар зидди малах таъсис дода шудааст ва нақшаҳо дар ин самт таҳрезӣ гардиданд. ба гуфтаи мутахассисон малахи марокашӣ аслан дар минтақаҳое ки барои гузарондани коркарди кимиёвӣ дастнорас мебошанд тухм гузошта давра ба давра аз доманакӯҳҳо ба водиҳо мефароянд.
با این نظرداشت متخصصان مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان چاره‌های مبارزه را توسط چرخبال‌ها برآورده. با نظرداشت بیشتر به قید گرفتن مساحت پنگشته ملخ مراکشی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان برای سری وقت پیشگیری نمودن این حشرات ضرررسان 2 عدد چرخبال با گنجایش 50 لیتر محلول با مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ دسترس گردید که این میتواند جهت سری وقت نابود نمودن این حشرات ضرررسان مساعدت نماید. ملخ خیلی کم شدگی نسبت به سالهای پیشین. جایی که ملخ موندگی جاهایی که تکنیک رفتن نمیتونه، ما در شرایط مهیا کردن درون آوردگیان. بعضی جایی که طریق دستی کار کردن نمیشود، ما چرخبال آوردیان مودا با هم چرخبال نست نابود کرده استادیم. مکان انکشاف ملخ‌های مراکشی اساساً همین گونه چراگاه‌های زمستانه، زمین‌های بیکار خوابیده دارای علف‌های بیگانه یک ساله و از تاثیر آفتاب تیز نابود شونده میباشند. با پیدایش بالی ملخ مساحت اشغال کرده آن هم می‌افزاید، مخصوصاً در وقت گذشت از سین 3 به 4 و خیلی خوفناک می‌گردد. با گرمشوی هوا ملخ‌ها خیلی فعال گشته با سرعت غذا می‌گیرند. بعد از 3-10 روزی بال برآوردن آنها به جفت‌شوی سر کرده پس از 3-15 روز تخمگذاری آنها شروع می شود. متخصصان مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری از جفت‌شوی چاره‌های مبارزه را تقویت می بخشند. ما در مرحله یکم پیدایش ملخ زرداری فستک کار کردیم، بعد و کرته حاضر که باشه نورالده کتی نست نابود کرده است ملخ. بنا به گفته متخصصان برای سری وقت نابود کردن ملخ مراکشی مشاهده نقش اساسی می باشد. با چنین طرز زمین‌های پنگشته و زیچی آنها معین، مکان اساسی ملخ‌ها انیق و چاره‌های مبارزه تقویت داده می شود. مؤسسه دولتی اکسپدیسیای مبارزه بر ضد ملخ در پرتو اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد تامین نمودن امنیت عضوقواری کشور عاید به امین نگاه داشتن زراعت کشاورزی، باغ و تاکزار و چراگاه‌ها از ضررآوری ملخ از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌برد. بیننده های گرامی بود نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیت و خانه آباد باشید.